megalayapost.news. So, beli ti beli ba nong song nong jala Meghalaya. Hakani ka por hani ka step no paisi ni don hapo mairang. Hakaba kum ka jala hi bor kuwei khamtam ka than nong klau hapo mairang. Kilayo man rakhe ya kalungku sniap ka ba shispa prap nai sinam jong sim tirot sing sim jongi. Tirot sing sim be klawat jong kari ka jala bat kum juru nagalyang ka Indian Commission kala itu eu kum tawe klawat jong kari India hapo Meghalaya. Hakani kasni nakalian ka sarkar jala Meghalaya harangkat ketenat arts and culture kalau yo menplim paiba ya kan ka ying sa nam lani ka museum ya ka balatip kerteng kum ka tirot sing sim museum and cultural center of indigenous knowledge ka bande ru ka center nam ta ki jingtip jingnang chapang ka jingim bat ki e ki utrot sing sim ulalen lade nam ta ka jingekun bat kin ki spai doli apo bila idon ki khana mat hapo phila ban nila ban rung nila ban yui yishibun ki khana nalu ki jinga inti jong sim tirot sim bat hakani kasni nalor ka jingpli ka museum kan don ru ka program ka pakarpang ban rakhe ya kalungku sngiyap ka basis pa prap khundai jong utirot sim hangnya po nong klau mairang laman kedoru ba ya kani ka museum lawan man pli pai ba documentary jong ka tanat arts and culture ba pol lengdo harangkat ka jingdon langru u MLA jong ka mairang ba met ba lengdo ubaderu u chairman jong ka state planning board jong ka sarkar jala Meghalaya nalor ki wiki officer ki bade bat pej ban kami ya ka tanat arts and culture Tirap sing urus ium basipog dong himano kala. De ko jung u ba be kan do farang. Hak jung wan jung biskat ban pan jung bet ban sina surok na sal na kamrup sal het ba ya long ba himano kala. But hadin ke yakaran ki ba jing yakaran da kadon ba kila manjur ya kita ka jing pan but single frame hadin ka to ko ni pot no hadin mi kala roin man sedang bercina itu surok tekem ini ki pareng ko mat ki beri jongki iwan bercina surok kila pun pau ke jing i bain ke jing nyau bain ko ni khaja de mano kalau mat kila le ro kam ban bain kelam ban bot de takadau ba populong is im sing ban gitar hado ba usarai ban yele ada katma hukum ta ha South Rig jong April kat paspar pandai katma kalau sedang ne non kalau hak ba ar ki spai pareng ki bade ki opsa kila kolonia ban ru fungut ki spai lagar ke kolonia hani pon kala ko kata katma kalau beteng hado sau senam duna ba ha bakot lolong ba pareng ke film job dai kira ada buitu hak belata tha nak ba ki im ni gua kima ban om yu ban mi ban wan ya sok kan ya sok dan rai habolami kira kem ban ban hal kem la ya skoti wat lara wat set patok manang tu lapan kali acara babad saang tu ba asna mai ba klat no hak kan yo trik okos Julai khat pasta la kusan belum mutasis pak pasta Kemudian kita semua yaki officers kejongi dari Department of Arts and Culture kibala shimkia kani kasni kanlong dolong snam ba lingku basis pak dai jong jing klano jong tilot sing sim kadairu hakasin ke ba mingkong ba kerteng ke jongu kanam ke jongu kalasu sing amtang hakani kari ke jongi Henry Shabaru milala menple ya matur jongu hadaka ba ke Indian High Commission kal pempek ba kandon ga official program haka arpa tarik mentau benai kin mla bele mendak singi na kata jogai syuti maram andrei kari ke bulong
ya kerja pendiri kejungi ba ila ban say ya kiri prau kum dirot sing ba benda kapag nangikran nangin akade ka seta kabang lapri ka khandre trek Februari matakasnya kibriu kile ban visit jangan bersegi kare achievement ka prau ya kerja pendiri kejungi de pani kejungi kersian lang kejungi don lekat lang kejumpi berlong ni dan ni museum ka amdang ba ka bandon ya ki nong jengok yang ki research scholars ki historians ki tourist ki bapa ban ki shimbanda bang organ experiential tourism bagi ni la ban berjengok ya kini museum. Jadi guys, sispa recognize them bagi kenal don brom, jika jing len jung khawai jung ka ri jungi u tirot sing, but kini ka museum kala urlong mentar sini lima pun ki jing ngai ingat ba kanselong kata ka center kaman kring yaki yaki researchers yaki nongwan pekai but ya baru ibu bapa bentim bersungguh berbenong inspire naga jengim jungu tirot sing barang keju peporu kalau kesini ke bahasa jen kenmau berulong usnem ke bahasa jen kenmau bahu bunai Februari jungu usnem ilayo gelat ban play ya kemot jungu tirot sing bagi ke memorial apa ke Indian High Commission apa Dhaka. So kemudian ru ban itu ibi borok ba nalian jong Indian High Commission ru kilaya penkreat ya ke program ban observe ya ke tirot sing day bahkan selong ru manusnem long itu jong ke jintip iban bu ban sa hakan ke jaka na ka banta ke jimanto jong ki bubul balang umdei tang ke jini tu khana namar ngaju kenmau abang ilet sabar jong kastit gejungi yang ni olat dan let jo ya kum kini ki kinja museum dan lagi center di bolong ke jintip na ka banta ke jing im long man jong ki try jaka long ke ke basutunat mahado ka kata abang itip ya kata history di tam kali ke jaka ni ni dan don kam sukun ki but na tu ya ke department ba kanum de ban pot tang tak sinu ni pli ni ngidang de ya gaban penjana susu ni but hagabali but ba kanik center kan de ka full fledged center na kabanta kahimano club ko hoy ba hamtam ka bidi ba ki bari jom sing sibon ki kam kinang sa sinisa side ki bari na kabanta kanik center dengan sobat ong bakal ka bangila man punong unisyo mendaksi kabalong soft launch dia ini program kadai nama kajingidon mentalang balong nadu ke sorka lembah ki department nanta ke directorate jong arts and culture nanta nakaliang jong ka hima nakaliang jong ke snong bat kum tatata tidak orang ni salah mana kumi don menurut bala kam try marway bakila ban perlu gede ya kena ni lokal bali na don bentana ndai nakana junga bangala bande kata ndai gede inisiatif kuba ngina persang ban sedang ya kakam ban penting kena ba kita kijin kujui ilong kiba jia kakum kejing anglo jong kiba bul balang jong kadang kan berkuat Megalayapost.news